Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit hakakat kandai tarik unai wing arjar puar kala IT ya kayeng kabla penshna syakoi kalong yeng kabadok hapahams im. Hadian baka union kala lap bakadeng kalong yeng joy kong Selina Lemput bakadeng ka yeng kabasham janjar bat kibashong basa hak yeng trap kabla jot kala syam ya karai ban penshna da ka yeng kabadeiru shibanta ka jing rakhi ya umau mer ba arpsans nam jong ka KSU North Khasi Hills District na do bala seng ya ka house nam kat kandai spa kandai punyo. Hakani ka sngi u president ka KSU usamla lambok star marngar ula khap yo ribbon kum kadak pan IT no ekate ka yeng syakani ka long yeng haringkat ka jing sakhi lang usamla biangpor El Paliar vice president usamla Ferdinand Kharkamni president KSU North Khasi Hills District usamla lambok rembai vice president ka KSU North Khasi Hills District assistant rang ba snong ka snong pahams im uba wan prang sumer kinoyalam ki senglong kemi sengsamla bat kiwe pat kabangin sa IT no kayeng nakaliang juga seng sapli ni pada ba bako tengwa pro ni pantat panas non ba nadu kita kasih ba nadu kene ka fitna ni IT kene yang secara ni yang pet semua ba insong pensa ba kene kene kita ti keberatan nakaliang joki siu terap jom todo persna Isham bat niu iya kibabun ichinge kibaki pardo pasnam jungi ke kendo. Isau ke dram langi perkhat om tang bungi keren ye ki isu handai bulsin bunwa ngi persyang ban kenia ki cingirap ta kepormek porpa la jungi pardo pasnam kat pangla impor. Bat kata kade sipenta ka jungi ba ngi kwa ba Kitkot bat kejat pendiri bro kawai kan yakiu kan merat marek lang hakju kalenti. Kabang asosiasi kalong kejingya nanti kum jong kejat pendiri bat ni keranduk kejingya nanti jong kejalai bro kawai. Hakini kistan poteli kisna. Kibabun lebih baik kilong yang kiperdo pasnam hakalang jenuh beri yang teram. Kidon bat kimomdon Idon ki rempi yang lagi dekat cuma cari perikum sembilan waktu ekonomi yang lu. Semperkat ni semua bani lamare tak sepak senam ba apa way. Kacingki urat bat kacingya sakmat juga tak puli putih kacing tep. Handai dari ngam celiu bat hai pentawa per hakis nong kitawi yang bon ki kacing duna jong kacang pendeu brok way. Kapelong ye ki isu ban Siam yukum kini gelenti om tang ni yui pat kisnong gadap panjara kat pangilai. Kan mau apa balang shop kini ke klam kuwit kat kendai. Haka keseng persang ban kini ke cingirap hak benta apa per. Hantu bat ni siam ngilam subun ba kilong yeng kiba kamai mesni bam dangi. Handai kabang akwa ban perkhat kuat begini yang perkat akum kena kesini. Asyam ikan akum begini kebu, man persnu, man pasat jemut lang sepi kum kipadok para senang. Ngia ut, ngia jauh mat, ngia terha, kum idukot cuma jat pendiri. Handai ya kedomet bat dok song pasdang man wan pengut, ban kelong lagi bebat diberi masalah. Habanya kendu katu ka ningot kita kibay yang rejong kejat kisama baseng rejong ikam ini kisini ngiyong ihapan kang kedap no ikam rejong habangi persyang ban yang rejong kejat bambiang kamai gaji pengidon gaji temu banyerap di podok perasna yong rei mentangi haban kang kedap no ngabuk gaji kedi balik hab kang kedap ya kekam jungi lawan kini tak diberi nasabah ngong hakun ukur ko isu kini basosi kalong ba kajor pelat kata kabin ini. Kita kemudian debat jolakam joko sensas kadar. Hakerteng joko sensas kadar. Kelas sedang berkini centet no. Ya kekam kejam. Cuki samla bayang kejong kejat. Lihat api belai lihat hari kan tinggi kan. Dalam marcis api nomor ada cima pak ngat. Tengah datang ngatai pak ang. Leci buntu beli nak kerja bodoh api. Kali ni sakmat nang yo si supi mau temkadi
Ban ailam tumanga kum parukun te. Ketanggat tabak ngata kulesi pun.